Posle svega što sam čuo, izabraću neki svoj način odbrane. I ovim su moje pripreme završene. Ostalo je još samo da odem do Vodenice. Radosav Vujetić mi se učinio najpodesnijim. On i ja putem silazimo prema reci Rogačici. A na putu do Vodenice je izvor. Po pričama ljudi iz sela, tu su se najčešće i dešavala čudesa. Ovdje su se pojavljivali nepoznati ljudi i životinje. I uvek oko ponoći. Pričao je taj čovjek istraži. Na ovaj potočanjak prešao i na onome koritu mjesečina bila ko dan. Čuje nešto glupo. On je pogledao, žena na koritu, pere rublje, sagela se u koritu, on je stao, nije smio napred, nije smio vam. Imao je pištolj kod sebe, nije mu padalo na um da uzme pištolj da bi opalio i šta, nego kad je se skoncentrisao, samo je jako povikao. Ko je, šta radiš tu? Žena je se uspravila i nestala je sa korita. A taj čovjek živi i sad. Na samo 30 koraka iznad Vodenice je staro, prastaro groblje. Zaraženi ne znaju koliko je staro. Ne znaju se ni imena pokopanih. Nije pisalo na pločama. Neki grobovi, očigledno, ovi nadgrobni spomenici imaju krst, a neki samo kao ploča. A ovdje je baš uklesan na jednom mjestu krst. Ovo je siga. To je porozni kamen, krečnjak. I u jednom komadu je sve. Da ima ovdje neka mahovina, da li ispod nje nešto. Ko zna koliko je staro ovo groblje? Prije svega mjesto gdje je odabrano, koje je odabrano da bude groblje je vrlo neobično. Velika je strana i velika je izbrdica, kosina. I ovdje se već lepo vidi da su to bila grobna mjesta koja su sva ograđena pločama iz komada, iz jednog komada. Sad trebalo bi s ovim da se bavi čovjek, ali ovo prastaro groblje i ova blizina Vodenice, sve to jeste dobra podloga za priče o vampirima.